Wena Squeeze ngingafike ngikudabule ngempama eyodwa undizi uyohlala le kude ihawu lakho lihlale le nesikhwili sihlale le ngeyodwa nje impama eyodwa nje impama ayikho nje inkunzi efana nawe awusinkunzi ya next kade yimi inkunzi la khona lamasimba lawa lemgodoyi lena eyangicela la ukuthi icela ngiyithuke ithi ifuna ukuduma lemsangano le imphuphe izinja imgodoyi le eyangicela eminye imsunu ngihlangana nayo la emamoli icela ukuthi icela ngiyithuke la ku TikTok abanye babaculi abanye bacula ngisho gospel bacela ngibathuke yeni namsunu ngenani la ku inbox wami ngifuna ukunibolisa manje ngifuna ukuninyisa zinja zonke lezi zinja lezi ezacela ukuthi icela ngithu ngenani la ku inbox wami nginihudele emakhanda zinja kade niyangidakelwa ngifuna ukunithuka nina ngenani la masimbeni I can delete pictures and conversations. I can delete pictures and conversations on my phone. I'll